Tariki 3 mweri wa gatatu koragwo uri wa gukungũĩra nyamu cia gĩthaka na nyitite mirohonge-inĩ rũrũ moete mweke uyu kuhinyĩrĩria mũingĩ kũgitĩra nyamu cia gĩthaka na ũthaka wa mĩtitũ. Munini wa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa KWS Daniel Kipkosgei augĩte ũtongoria umanaga na nyamu cia gĩthaka nĩ mũnene na unyitagĩrĩra ũtonga wa bũrũri na gĩkĩro kĩnene. Rasilimali ambayo tunaichunga ni rasilimali ya Kenya. Yaani ni mali ya umma kwa wananchi wa Kenya. Sehemu zingine ambazo tunachunga pia ni muhimu kwa sababu tunapata maji kutoka sehemu hizo. Kwa mfano Aberdares na Mount Kenya. Hiyo ndio sehemu ambayo tunapata maji kwa wingi na inasaidia wananchi wetu. Himizo letu hasa katika hii wakati tunasherehekea hii siku kuu ya wanyama ni tuzidi kuelimisha wananchi. Arĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũmenyithania bata wa kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka o ũndũ ũmwe na kũrĩa cikaraga matũũra-inĩ matiganĩte ma Nyandarua hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ ũyũ wa nyamũ cia gĩthaka. Oho abitha ũyũ marĩ na nyiti itemi angĩ marahinyĩrĩria bata wa kũgitĩra nyoni mũthemba wa mĩhau ĩrĩa kũrerĩkana ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka cingĩaga kũmenyererwo. Katika sehemu hii yetu ya mlima tuko na shida ya watu kuchoma msitu. Tumeona watu hivi karibuni ama hivi punde watu wamechoma sana msitu wetu na wanaharibu mali yetu. Hawa ndege wanakaa na wananchi ndio tuweze kuchangia katika kumuhifadhi, ndio idadi yake ambayo inazidi kupungua tuchangie katika kusaidia hiyo idadi ndio iweze kuendelea mbele. Mugite nyoni ici nĩ igũmĩirwo nĩ mathĩna ma ũgwĩmi na gũthũkangio gwa cikaro ciacio. Uwindaji haramu sana sana wale ambao wanawinda wanyama wetu ili wapate nyama pia hiyo ni changamoto nyingine pia tunaikumbana nayo. Tunaona umuhimu ya kwenda kwa wananchi tuwaeleze pia rasilimali haya yote ni yetu ni ya Wakenya wetu na sisi lazima tuchunge mali yetu. Changamoto ambazo huyu ndege anapitia ni kwa ya kwanza tunapata anawindwa, mayai yake yanachukuliwa na vifaranga zake wanachukuliwa. Tunapata sasa kizazi yake inazidi kupungua na pia mazingira ama the habitat mahali anaishi tunapata hiyo makao yake inazidi kupungua, na hizo ni baadhi ya zile changamoto ambazo huyu ndege anapitia. Ngiriboti Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.